dvorets. Me oleme siin kontsertil käinud. Mina olen siin tantsul käinud ja Ja me käisime nüüd, kui kõik oli juba kaasa. Сережа, посмотри, пока. Naised, kõik võivad istuda ja ta siis räägib. Можно сесть и слушать. Moskva nägu. Kuulame nüüd. Meil näiteks on džäsifestivalid toimuvad. Kuldne Mask tuleb ka Sillamäele. Muidugi Narvas teil on rohkem sellest pommivariandist. Muidugi pommivariand on palju suurem, et me kasutame nagu osa sellest, sest tavaliselt pommivariandis on ruumid nagu magamise jaoks, kus on nalid ja tualetid, duširuumid olemas, seda me nagu teiega ei näe, aga seda osa me tegime siis seal muuseum. Päris väljata praegu ei saa, et praegu seal parkimisplaatsid lihtsalt see on kaetud, aga vanasti oli siis väljapääs, aga natukene sinna poole või filmida või pildistada ikkagi probleem, et me pooled naised tahtsid. Oi, muidugi, ma kohe Фотографии нет. Между двух Ленинов. Вот. Правильно. Один и второй. Загадывай желание. Да, загадал. Ой, видно, так я что-то не поняла, мы выходим или не выходим? А куда она вышла? В туалет захотела. Понятно. Ой, октябрята правдивые, смелые, ловкие и умелые. Ой, Филипп, правда, октябрят. Октябрята будущие пионеры, только те, кто любит труд, октябрята. Вот это я помню эту поговорку. Октябрята правдивые, смелые, прилежные ребята, любят школу, уважают старших. Октября дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют. Весело. Слушай, ну мы учим. Да. Меня вот новогодний. Kui näiteks kuidagi juhtub, siis elektrivalitsuse kasutada, siis sai nagu käsitsi panna. Ja need on siis tooperisimsed. Ja siis väljapääs обязательно запасной выход. Обязательно. И вообще город строится после войны, второй помнивали, после войны, второстейс Москва. Это был промышленный город, связанный с атомной промышленностью. Ну и плюс в то время все боялись. Ja ma arvan, et jah, aga nii ja ta on hästi kõivadele ka eestlaski mulle, et palun, ma ei saa, ma juba nagu hääle järgi kõivada. На 2 города. Он здесь делает мультик.
ja neid hambaid. Ei, te peate siit koha pealt tegema kõik. Такая красота на прямой. Ну и мужчина, идите, это что там? Виктор, давай в центре. Да, в центре. Ой, в центре. Конечно. Остановись. Ну во. Привет из Силомяя. Я бы не обратила внимания. Потом, конечно, бежать туда. Ехать, да, на чем? На чем? Ну да. Ну, оно стоит этого. Не стоит. А вот что это главное дорога. У нас хутор, вот отсюда прямо к морю. И там стояли. А там ходили. Нет, там просто в боях, которые погибли за свою Эстонию, их помнит эстонский народ. Написано, да. И каждый год в августе тут большие торжества. Там много еще, в этом горе вот таких. Ja sinun eest on veel teise käes raha. Meil on erinevad kassad. Sinu eest on sinu eest. Palju te siin nüüd teestate? Pole poole. Ei ole poole. Ei ole poole. 20 on nendest ja 7. Ikka ära põruta mööda ju. Nii tema ja tatsi kohta seda sinule. Ei, aga raha ma kõigepealt Nii selle niimoodi, et Katja kohe tõesti sina rääkida. Või hakkab kohe, kui räägid, et meil tuleb väga raske kahet meile istuda keelde kohe. Так что приветствуем, меня зовут Ирика, и она Катя, она перевести будет меня. Niin. Ja veresektorfindus peeti nii tähtsaks, et tsaar Nikolai II täiskuus keisrinna 29. juulil 1914. Получается, они там. Хельсинки, Ханка, это федерация. И с историей и у нас тоже.
salved üles, meil on salved ära puhti ja seal sees kõik sellest hästi suur. Sinna siis ongi see lõhkeaine pandud. Vaata, kui see laemas, sinna kasvab neid salve, siis see üle näitab kogu selle lõhkeaine seal. Ja see on maha. Sest vaata, meil peab olema laev ka suur. Sa väikesed asjad ei tee laev. Jälle nüüd üks lugu, mille puhul saab rääkida mitmeti. Enne seda oli meil siin külas mõis ja mõisas oli lastekodu. Так что у нас до войны здесь была муза, и в 30-е годы там был, как говорят, первый государственный детский дом. Ja nüüd me jõuame selle esimese sõja aastani, siis need lapsed, kes siin olid, viidi minema Venemaal ja uurimisesse. Ja nüüd on siis see lugu, et seda nimetati evakueerimiseks. Mina ütleks, et see on deporteerimine. Когда была уже на самом деле это депортация. Kohe seletan. Eesti lapsed, nendega oli see lugu, et nad ei osanud vene keelt sõnagi. Ja see mees, kes neid saatma viis, siis lõpuks oli koolidirektor, aitas seal tõlkida neid. Nende saatuse kohta on kirjutatud raamat ja kujutage ette, milline nälg seal oli ka siis. Sest kui süüa ei ole ka tavalistele inimestele, aga siis on veel võõrad lastekodu lapsed. И почему я говорю, что у них было бы лучше здесь остаться было бы на самом деле? Потому что их везли туда, в Россию. Они же были еще детдомовские, некому нужные. И голод был такой, что вот если для своих не было, там, а еще вот не свои детдомовские. И про них есть и по-эстонски есть книжка «Valged varesed», «Белые вороны». Так что вот Ene-Hiion on kirjutatud 41. aastal enne sõda on siin need istribitiline pataljon, need välituspataljonide mehed põletavad maha siin kaks kõige olulisemat. Vaimara inimeste konnitoidu. Tule ka seda. Так, и теперь вот у нас есть кладбище было вокруг этого церкви. Да, а здесь делали так, что это не выкопали. Здесь тоже бабушка не говорили, что даже сейчас ega mitte midagi sellest järgi. Nii et ja selline kirik oli ainult See on koolid.